Ile nakaseng Kongres ngarem ile arja kat praru nakaseng Kongres na job te na di legislator di Kongres haduk mengenai resign hak Patrick nomor boleh ngah resign nomor ngadon hak suspension kira license te ka suspension ki kremlif tengah mansi menganap resign no from MLA na resign dulu kumut kuat jongka Kongres nomor isu member of Kongres ru ti ban lek pat benilek biang ni kena election arja arpulai habat pek na keno ko parti bede bede kerang ba kata jing sosial jonga jing jadi paiba jing kersan ni paiba jing rap paiba kan long ko seiso tingam ban se bungan jit ya ka seng NPP nama ba na ka UDP ro amlong bali election adon candidate nagi BJP no punya election kila adon candidate nigi parti kila adon lagi jong candidate kabalong free balai bat tiba you wear nga ban join di strongkan PP tinga lek bani kendu iki paiba ngali kendu iki party worker cuma ki ITB hanga bakin jet ke no parti tengah jet ke NPP kau penlong nga ban join di ke NPP kalong ha kade ka jing don jong kene ka party but the program gini sans nem kala ya kene state jungi mangi iba kene ka pro people programs but kene ka party kalau pro people but kalau light minded party na ta kada masarung ha kene ka party hanga hadu mata non we nong vote supporter jonga mangai ya ye makin kedua ne ke begit ong kumni ne kumtai tadi don kedung lu je kedua kedung ngala ban pensai ki Angrem nomor balik kalau tangkat ni baru kau melis skim menga aisyah kita bersnong ibu ibu kita bersnong kami dia kepisah juga katu kita kepisah juga government kita kepisah juga sarkar ke ai lembah juga bantu play bantu develop ya kidom pakai tidak terkadang sungsungnya yang mengalih bu mau nongrem bantu iba nganga lek menga nama katu kepisah kami juga katu kita kepisah juga government ke ai lembah juga balak men pentri kam haki dong bokher